Soki la boka. Fok. Fok la men. La mouche. Soki la men. Ki ba wèm sa men? Sa gen men. Ou pa nan pe ya men. Ou pa pou nou bel moun ya man ye. Ou mouri men? Moun men. Matin la paste a rele midi anterman, ma prepare mbaz ma bichou la vin men. Ko wèm? Ebe, si gen nou wèm mouche, si gen nou wèm mga konde mwen te? Yo moun men. Shit men. Gaka. Yo shit pa mwen men. De ap machi la tou yi. Dat mache? Ki nou terman men? Anterman fèt a site. Sete? Ou mbak lwa gat nou men, pou ki la kana men, Ma pritan men, Pablo men. Pablo? Bin anterman. Ou wak nem mwen mbak nou terman men? Bok la mouri mizi. Ebe sin bagay te we pou da fe ekspozi ya. Nan la simiti ya. Caught in the crossfire.